Kaçın alın. Geliniz. Arkadan kaçın alınızlar. Bundan ne yapsın? Sen gezin hocam. Zaten hoşuna gel borcu. Parkta gelip de. Bişkek'te de şimdi asıl şimdi ortada park sallaydı. Abi o biz de şu olmaz mı sorduğumuz park sallanlarına verelim. Park akset. Biraz müşteri yok olan çekmeye katkıra. Çekte dondu açtık da. Nokta yaşarsın da Sen yaşadı var. Mesela Akburan'ın hızı da bunlar. Akburan çay. Çay. Bu da burada bölünür de. Bura Akburan olmuşdayın arcağını arar. Köprü salıp koyduk. Işıklılar çıkıp da salgan içi. Ha bu yakta çay. Bakalım bunu ölçüye bakalım. Bak Van'da böyle. Kaç hektar efendim? Eksiyiz. Eksiyiz. Hatta bir var. Ha usul parka keşef. Parka ne? Sen karıl koyduk başlıyor gelmiş. Kalsam o daş şehre takan salıp gidiyoruz. Farklı şu. Narcağına karab çık. Akburan'ı boylu oturup diye vakıflık için alıp gidiyoruz. O ciyek kulabı. Tosuk bolçu açtık etlerini çek. Bizler misal olmuş görürüz de bu sağlıklı çıkalım. Artacaklar. Fundamental görüntüler verecek. Ben kanaldım ya açık boş gerek. Ne burada özleri kuantak ağırçı. Tur olğana geldi bir şey. Malumat biz şu жерде да улантып, мына 53 сотка улантып, эс алуу багынын негизги максаты ушу үй-бүлөлүк баалуулуктар бекемдөөнү, кызыктуу пайдалуу өткөрүүсүн уюштуруу боюнча прокуратура жергиликтүү тургундар жана коноктор үчүн массалык эс алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз бар жана эс алуу багы шаарга көрк берет жана сырткы көрүнүшүн жакшыртат. Assalamu alaikum derdağ hocam. Mına Жақшынақай парк көп қалған екен. Уландысы, мына уланат деп мэриялар іштеп атқан екен. Акбуранның жиегі менен аяғына чейин қарсылауызды. Ел үчүн, балдар үчүн жакшы болот таптар. Рахмат. Жакшы болот. Өзүңүздөр жакшысыздар бар? Жакшы. Кел карчыңыздар бар. Айтыңыздар. Бар көчөбүз бу доордун, кылымдын көркүн ачкан тарыхый адамдар болгон. Манас да өз мезгилинде ошондой болгон. Разак да өз мезгилинде ошондой болгон. Бүгүнкү күнү Кыргызстандын келечеги ар түрдүү региондору, анын ичинде Ош шаары да укмуштай болуп тааныбыз өзгөргөндүгүнө элдин, журттун көргөндүн да, уккандын да бардыгы ыраазы. Аман болуңуз. Элдин бактысы эл үчүн жасай берели, анан тарых өзүнүн баасын берет анан. Тааныбай калдык. Садыр, сенин ушул эмгегиңди бир эле ушул эл эмес, Кыргызстан боюнча айрыкча ветерандар, мурунку союздун иштеп кеткендери, сенин уңгу жолуң, улуу жибек жолунун улантысы. Ошол ата бабаң жолгон жүрдү. Ата бабаң басып келгенде сенин урпактарың, биздин кийинки поколение ушул жолдо жүрсүн. Мына келгенден бери Жеңишбекти мен келгенде айтып, креслого отурган жок. Мына ушундайдан Кыргызстандан тап иштесе болот экен го. Тапса болот экен го. Жашаса болот экен го. Шунун башында сенин биринчи келгенде айтканың бар. 6 ай чыдагыла дедиң, 6 ай жок. 6 жыл чыдап коюппуз. Бирок эл олбойгон эч нерсени билбеген нерсени жасап койдуң. Бул сенин демилгең, сенин энергияң, сенин өтүп кеткендердин батасы менен, элдин журттун батасы менен ушул жолго келдиң бала. Негизи мамлекеттик кызматкерлерден болбойт, адамдын өзүнөн болот экен мына. Мына Жеңишбекти мэр кылып алып келип койгондон кийин карап турмунан дагы бир Бишкекте бир 4-5 бала бар. Мен айда ошондойдон бир 30 болсо эле жетет экен. Алып барып коесуң, ишенесиң, а бирок ишенич тактабагандар көп. Бөлүп берген акчанын жарымын жеп коюп аткандар көп. Камакта жатышат, азыр кузуп атат. А бияк бөлүп бергенден ашырып жасап атат. Сен ошол президент болуп келгениңде дуа бердим эле, дагы бир дуа берип коеюн. Аллах таалам ушу жолдорду оңдоп атасың.
gelecek, baldarның geleceği. Muğundardın geleceğini düzdü atasın balam. Kança adamlar geldi, işti, jedi, gitti. Sen uşul Kırgızstan'dı alga cıldıram degenlin. Nemeni, cana altın kendin demesin men uşul. Jolga salam dedinle, saldım balam. Sağa soğuk gözden, jaman sözden, kurunday doğmattan Allah'ım özü saktasın. Perişteler joldop жүрсün, Allah'ım özü koldop жүрsün. Kança ömür verse ömürümün ayağına çeyin Allah razı bolgon can Allah'ın razı kılgan pendeler. Halo. Jana para alуу боюнча өзүбүз оңолуп албай атабыз деп атат. Мен ошо коюма келип кетти да. Мына жакында шайлоо келип атат, шайлоого активдүү катышкыла. Анан шайлоону мына мурда бюллетендерди чыгарып алып, ар бир участокко 150дөн 100дөн ашыкча чыгарып алып, бузулуп калса, анан тигинтип калса деп ошентип алып барган ошонун баарын салып бир кандидатты өткөрүп ушундай болчу. Билесиңер, барыңар тең эле кол менен саначу. Азыр ал заман жок уже. Анда эч ким кыла албайт. Bir gana nerse kaldı, şaylonu oңдоп түздөш, өзүңөрдөн. Добушуңарды сатпагыла, сатып алып келгендерди кармагыла. Өзүңөр кармагыла. Мен мисалы баарын алым жетпейт, күчүм жетпейт. Госструктуралардагы жетишпейт агам. Анткени 7 миллион элбиз. 1000 деген эле госструктура. Калган элдин көптүн көзү көрөгөч дейт. Өзүңөр ошону оңдоп берсеңер, анан бул жолдагы немеге жолго түшүп кетет. Бир нукка түшүп кетет да тазарабыз. O yaratkan bizde kılar işimizi cegil kılgan, dil ağartar, aradamga peyil kılgan. Amin. İmandan solu olan bulak bergen, ata öz azap veren, çoğultele, alarga bekem hayrat kuvat bergen. Amin. Özümüzü körüşsün, kökürükte ensetken kusağa vergen, on yolgu bağıtanıp, orağa kıldarına şifa vergen. Ala kanday elimizge, ıntımağ rızkı çındık bergen, ala toğum eken yerimizge bereket rızkık bergen. Külüklerge arış bergen, randay başta baldarımızga namız bergen, iman bergen, kadır bergen, nark bergen. Amin. Allah'a Rahmat.